نه تاریتیا زندانان و نه درابین هسمین گرتیگاهان دکارن قیرین آزادی یا گرتین آزادی بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. برنامه دنگی برخودانی همو روز و چاخین و خوش بگهدارین هیجا. به برنامه که دینم لپیش پریوانه دی سبوارانه ده هرکین برنامه ما ایرو ده یا یکمین بشه جپرتوکا سوسیولوژی آزادی یا ریبراپو ام بشه کی پیشکش دکن. آی دویمین جی هف سروکا متو هاد داری بریز امینه قایا برسف دا پرسین ما اون خاندنه که درباری روشا گرتیگاهان دکه امی وجی پیشکش بکن. دیسا بدنگی گرتیه که آزادیه که بری بگرتن کاروان روشلات سترانه که امی پیشکش بکن. هر وها جوارگهن آزاد زیلان عقید سیوره که جبو محمود فاروق آراز کل گرتگه دمینه پیامک شاندیه جوارگه آزاد نامه یک شاندیه امیویجی پیشکش بکن یادن دلال اراراتی جبو عبدالرحمن چنتین قایا کل گرتگه ازمیر شاکران دمینه نامه یک شاندیه دیسا هر دو گهدارین مایک و جوارگه آزاد سلاوین خوش بو برنامجی شاندن و خواستن اف هر دو نامه ورن پیشکش کرن دیسا سترانجی داخواست کرنه جس احمد قیا زیلان عقید جسی وره که ستران احمد قیا بناوی قاچاقچی قربان جبو حوالی خواه محمود فاروق آراس و حوالی نوی ایل گرتگه دمینین دکی دیاری میران چراو آنگو دلال اراچی جوارگهن آزاد محمود برازی سترانه فلاکتم دیاری همو حوالین خواه بتایبتی این لگرتیگه دمینین دشینه دریزی دجی داویده تورا نوچین مهیه برنامه دنگی برخودانی دست پیدکه بله گهدارین هجا وکمت سریده گوت نها ج پرتوکا سوسیولوژی آزادی یا ریبراپو بشکیم پیشکش دکن فرمو قوناغا پیشیا پرزگریکا مزنا یک دستاری شهرستانی مروف دکاره دناوبرا سالین 3000 بری زاینه 500 پشتی زاینه ده بجیه بکه. یک دستاری او ریخستنه که ده شرطین زمان و مکان جدا ده بریبازین جور بجور ججواک برهم زیده یه مزن ودزیه. ججواکن سومر مصر و حراپای جسالین 3000 بری زاینه و بریبازین امدکارن جوان را سوسیالیزم فرعون جی ببیجن جوتکاری برهمه کی گلی کی زیده دست قستیه. مدرا پیشیا مزن آدانه هوا سرمایه یه. لگوری جواکا نولوتیک برکت تیرا خوا زیده بیه. و برکت بخور باجار چین و دولت درخستیه خوره. لسر درفت و امکان برهم زیده یم بجواکا نولوتیک جزو و دست پیکری یان بریبازین زوره یان جی بی یک دستایی بازرگانی سردما میتینکاری مزن پیشی دست پیدکه. بگومان دو سوسیالیزم فرعونان ده مروف بنانوزک تینا خبتاندن و عبدن تینا خبتاندن مینا جنسکی جهه حیوانان تینا دیتن. دوی شویی ده میتینکاری بنگه بکرتی خلق اورژینالا پیشیا میتینکاری ناوند هاویردور آروژامه ایرو بوی آوایی هاتیه دامزراندن. هم بویرین بوی رنگی با آوایی که اشکره ده جواکا سومران ده لبر روحنیا بلگین ده دستین مده دکارن ببینن. بگومان بوی شوازی حلبرین او دست سرکنا برهم زده مینا خنجر النوا دل جواک هاتبه خستن ریل بر پرزگریکن مزن ودکه. دیروکا میتولوژی او دینام بچیروکن وان پرزگریکان تجیه. اگر ام مینا کان بدن دماکو دستانا گلگامش، طوفانا نوح، افسانه آدم حوا و حابیل و قابیل هوناندنا جنت جهنمه پرچونا خدا انکی خداوند اینانای ناکوکیا شوان جوتکار این پیشی تین وگوتن ده مسئله بخوده یا افسانه دخوازن اشارت پی بکن با آوه کی پر زلال اوه که خنجر کرنا به دست یک دستاریه آنگو چا بزور گرتیه و منیا حیوانم بزور خبتان دیه و بوی آوائی برهم زیده دست سر کریه. به هجمار چیروکن بوی رنگی ین تالان و خبتاندنی دکن مجار و مرو ماتمای دهیلن
بێگومان wê zimanekî sergirtî bikarbînin. Divê mirov baş zanibe ku di wê demê de bi qasî serdestiya îdeolojîk herî kêm serdestiya fizîkî jî bi bandore. Eger dîrok bi rastî carekê jî bi zimanê bindestan û yên hatine talankirin bihata nivîsandin, werxuyaye ku em ê jiya ji me re hatiye pêşkêşkirin bi rabihuriyeke gelekî cuda re rûbirû bibûne. Bi tenê hejmara kolên di piramîdên Fir'aunên Misrê de hatin xebitandin ji milyonan dibihûre. Ev kolel devereke mîna xirbeyên heywanan komkirî dihatin girtin û bi qasî heywanan jî zikê wan neda têrkirin û dibin wan qamirçiyên kujêr de di wan avahiyên xeternak de dihatin xebitandin. Wan koleyên heywan ên milkê xwe didîtin bi vî awayî dixebitandin. Milekî dinê yekdestariyê eskerên wê jî êrîş dibin ser komên li derve û ji van koman bi tenê erd û alavên kêrhatî desteser nedikirin. Ji bilî yên dikuştin, bi tevahî koma kêrhatî jî êsîr dikirin. Avahiyên weke kelhe, birç, qebir, arena, qesr û perestgeh ku îro jî mirovan matmayî dihêlin, bi van êsîran dihatin avakirin. Eger bi milyonan ji wan di van cihok û erxên pêşiyên avdaniyê de nehatane xebitandin, bi her halî wê ewqas berhemê zêde nehata bidestxistin û wê avakirina van avahiyên mîna dêwan mümkün nebiyane. Yadin jî wê jiyana cennetwarî ya yekdestariyê misoger nebiya. Ve gotinên bi koka xwe yên şaristaniya navendî ji bo ku vê pêvajoya xeternak cuda nîşan bidin, bi heman awayê mirovan matmayî bihêle di serî de îdeolojî gelek saziyên jor avahiyan pêştebirine. Nexasim aqlê analîtîk qonaxa xwe ya herî berdar pêkaniye. Bi pêşengiya yekdestariya rahib de ji ütopyayên mîtolojîk heta bi tabloyên cennet cehennemê têrê neke ji ravekirinên felsefî heta bi zanistê, heta bi agahî û zanyarên bersivên herî baş bidin fenomenên xwezayê bersiv hatine pêştebirin. Ji bo bi hêsanî bi rêve bin, gavên pêşî avêtine nivîs, matematîk, astronomî û biyolojiyê. Ji bo xweşhaliya tebeqeya yekdestariyê di encama geral dermanên nebûyî de bingehê zanista bijîşkî hatiye danîn. Gera Gilgameş li gihayê bêmiriniyê beşa herî bi heyecan ê destanê ye. Mîmariya avahiyên kevirî ji bo nemiran teknîka avahiyên nemir pêştebiriye. Wexta ku mîtolojî kêm maye pêvajoya dînên bêtir hişk dogmatîk dest pê kiriye. Ji bo ber dilê mirovên ketine rewşên xeternak xweş bikin, xwedayên bi pêjna xwedaqiralan avakirine. Aqlê analîtîk belkî jî berhema xwe ya herî mezin di gavavêtina dînên yê xwedayî de pêşkêş kiriye. Ne bi tenê rê li ber pirsgirêka civakî hatiye vekirin, bi şêwekî herî xeternak pirsgirêk hatiye çêkirin. Mîna kabûsê ketiye ser çanda madî û manewî ya tevahiya civakê. Di Sümerî de maneya vegera li xwezaya dayîka pîroz hêvê demê li gotina amargî hatiye barkirin. Mirovatiya piçûk hatiye xistin, bi çirayê li rabihuriya xwe digere, quziya xwe pêtîne. Evkirinê îdeolojiya demek berî demekê bimre û bigîje cennetê. Jiyana cennetwarî ya li rûyê erdê carna mîna xeyaleke dema neolotîk a bê jîn êdî ji dinyayê den re têne hiştin û dibe mijara ütopyayan. Têgihiştina dinyewî seküler cihê xwe ji wan têgihiştinan re hiştiye ku ji bilî axiretê nikarin li tiştekî din bifikirin. Li hemberî vê pirsgirêka xeternak dinyayê curbijûriya xwe ya di nava dewlemendiya xwe hemûyî de ji dest daye, hiştine ku weke cihekî ezab were tesewwur kirin. Exlaqê civakî û polîtîkayê derba kuştinê ya pêşî bi vê pirsgirêka yekdestariyê xwar. Qadên exlaq û polîtîkayê ku kevirên avakirinê yên civaka komünîne têne tarûmarkirin, polîtîka serwer û exlaqê serwer ên xweserî endamên komên teng ên yekdestariya jor serwer kirin. Polîtîka û exlaqê civakî beriya were pêştebirin ji sedî sed ji hev hatiye belavkirin. Li şûna wan jî weke nîzama xwedayî dînîtiyên jiyanê û îddiayên îlahtiyê yên serweran hatin danîn. Bi tenê ew heq dane civakê ku van vegotinan weke baweriyên pîroz qebûl bike. Çawa ku tê dîtin bi tenê pirsgirêka civakî nehatiye çêkirin, ji wê jî wêdetir civak ji civakbûnê derxistine ve guherandine xirbeyê heywanan ê yekdestariyê. Kirine ku evdîtî koletî weke rejîmeke asayî were qebûl kirin. Koletiya jinê ya şaxên wê xwe heta bi dema pêşî ya hiyerarşîk berdin jî ve guheriye mijara herî berfireh a jiyanê.
مینا کو جواکا دایک یا نوروتیک جواکا دایکا پیروز توله هلینن نظام خدایی یم بسروریا مرهاتن آواکرن خداوندیا جنه شوپن و هدی ونداد بن خدایان د فرم مرده سردما سروریا وان آب هیبت دست پیدکه هدوی دمیده جن هم د تواهیا پرزگه ده هم جی د کرخانه ان رزیل ده ناشاری فاحشتی کرن او دور ده گرتن به تکنولوژیا افدانی یا هی افداما برکت مرو دبینه د داویا سال 2000 بری زاینه ده د کبه پیخیرتنگیه که دجوار هم هشک ساری هم جی خوی گرتنا اردان دوی پیواجوه ده به تاثیر بونه لب آوائه کی بنگهین پشتی ناوبره که بقاسی 2000 سالان هیمن دامزرینه به باندورا پراتیکا جواکی با آوائه که خوزایی درزن حراپا جزو و بلاو بویه بیدنگ بویه مصر بناکوکین کورکتیا روشه که نکار دوام بکه لجم سومرانجی کوما اتنیکا سردست جزو و جه خوش اتنیستین دن ان شارستانیان رهشتیه بله گودارین هجا نادریزه ده هف سروکا متو هاد داره بریز امینه کایا ده درباری روشا گرتیگهان به طایبتی پشتی گراویم برچی بونه زختین لسر گرتیان سر زندانیان گرتیان سیاسی هر وها روشاوان تیکلیون به دروره زختین کو هر روزانه تین کرن پیکوتین کو لسر وان تیکرن امی بهوره لسر و نرخاندنه کو امینه کایا درباری وی دکری گهداری بکن ویچه حوال کت گرفه برچی بوده ارش سروان دهازه ده بو و سرگل جیا کرن لحکی جیا جی و کرن تکلی هجره ام راپور وان کسا چنه حقیل وان دبه ام راپور وان دگرن راپور ام بچاپمنی را جی پاروه دکن و sivil toplum kuruluşları aracı parve dikin hem Türkiye Kürdistan ve hem cihani em geçtiği aracı parve dikin jibara sürgüne perzedeyi hele evi greva beşibude dest bekri daha jî zêde kirine ev ya pir zor û zehmetî ji malbata re dertixîne وكيكي زادت محكمة حوال كت greve برچبونه ارش سروان جیا کرن سیویل توپلوم kuruluşları da kirene ev ya pir zor û zehmetî ji malbata re dertixîne o vekîkî zanîn محكمة jî gotibû ki ev ya nayê qebûl kirin lê belê vekîkî wî jî zanîn محكمة yerel û استناف و بيجي نایسا محکمسی امریکا محکمسی گوداری داکن جبر وی هاوی ویاجی پر زحمتی دده سرگرتی که روش نخوشا وان رجا پر کسی که جقاوستری نخوشیان گران پر آگاهی تی جبرا یعنی دمکی پر نخوشا جی و نای تحلیه کرن یا جا بیجی که وی چاته تحلیه کرن هندی چار رو هما بیجی یا جی دسته ما دوینه هندی جیان خوش دست بده به وی شکلی تین بردانه زور و زحمتی گرتیگه ها چخواستا داره بره بزاده که هر روش دا حق وان دور و طور پیشته که با حق وان دگرن بیجه آلی تلفون کرده دا آلی که ویچه مثل بالباز کش برد بیجه که ام چونه دیر نزانم کیجا ده باجره گلک دور چونه قیزا وانو لای وان هر دیجی هندردانه قیزا خودینه لای خود مالسف ندینه گوتی ام و هر دیجی هر کسا بینه هنده هم هر دو دبینه جبر بیایه ام قبول نکن و آنجا افکانه یکی ببینه واجی قیزا خودی لای خود ندیمو یعنی بفکر قصه زور و زحمتی گران هنه ویچه چون میتینگا استانبول
تيجي بمشي هيئة مشي جبا هيئة مشي كريم جبر وياوي از شباب إسطنبول از ويشة شباب إسطنبول هر ده هف سروكي أصلا نروكي كبيجي زادن هاتن گرتن نچو بالباتا واجی زیارت کر ویچا در داویج سر باله گده هوال بحار هر دجیجی پسیکولوژی آوان خراده به دترسن چونه هوال آوان بری پسیکیاتریست پر به ارشکر چونه بداره اما هوال دده جبر کو گده یکی دل بال بویه یکی جی پچک بویه دخودا بویه معلومات کو تک تسلیه به او بو که گده ندی یادا پر به ترسیانا ارش وهر حاصل یاد ویچا داویج سر بالا وی کسی کد قصد بگرن هاو گرتی تن معدور نامه به معلوماتی گشتی و همجی گران مثلا وش برا بیجر از ارشیا کو سر با ویچا داویج سر بالا از ویا تاجیز دبینم هم هفجینه وان دترسن يعني محرمية طبعا إهلال ذكر هم جي قادات ترسل وهلا لما بيشا يكي مرن برشاوي مرن بالسلاح وبرشكارتين إجداس معلومات دقرن بقشتي يعني على بسيكولوجي قراتيج معلومات را برحاصل يعني واقصا داویج سر بالا خاكي برك يعني جمار پر كسي كو معدور دور پر daha زيادة دبن گوتنه بله داویجی مثلا AKP بیجی یا سانکی بیله کی پارتیا آوا کرده یه هر تشتراکی چه دکه لبنی امزاده که لکه در رادبر رونی دکه خلا سواش دکه سواش شهر بیجه شهر سواش خرا کرده آوا کرده ویا بره گره کی باش تشیر بکه گلویا ببینه از باورم که گل ترکیه جی سواش ناخوازه جبر یا برای گره که باش تشیر بکه باش بدفهم کرن جبر که حوال muhalefet raşkın erişkinin sebebi bir cezviyat benim nafazın muhalefeti ve teşhir bike. Biçare cizane ki bir teşhir kirin gele Türkçe eftiş kabul nake bejin ki bir savaşı bide kut bikin jiber ku gele Türk ku heşyar debe gele Kürtra dest bi dest lebe loba pir daha zede erişler muhalefet edike evdikazı ki برای چاپبری آویجی به جهانیجی ابجی دکازه که جی آلیکاریش چاپبری دکازه بر daha زیاده برا دستکی بدن به برا جبوی که و ظلم و زحمت اثر مال اثر گلی کرده کرده برا تشیر میکرده برا گلی ترک و گلی جهانیجی جبو که به بیهیسته تشتی که ناتی فهم کرده هیست از کانم درسی مواجی بدم یعنی جبراستا کی وک بله گذار هجا اف بکرتیل گور در فتام هول دا کوام دنگی هف سروکا متو هات دری بشتاری برنامه کلی در فت چه نبو ما هول دا ام دنگی و بگرم رنگی هفیوینه نهاجی یکش گرتین کون حال گرتگهن ترکیه دمینه کروان روجلات آنگو عدنان میرزایی به حوالین خوار استرانه کی دبیجو دیاری همو حوالین خواه چلی گرتگان چل چاین کردستانه ام و استرانه گهداری بکنه باش ده تفوت دي ده انا لا السوري كريم في الريتش تمام تمام الريتش نسيوا بس مطار اشارات كرت بدشي تمام كاروان جان ما تلاقي مال مي اصلا يعني پیشکش بکوکی والله پیشکش بخم حوالا سرچیا حوالا مقبول حوالا کرد که رو به خدانی همه حوالا کرد که مقبول دکمو بتابت وی چند حوالا که داره حوال زردشت حوال کردو حوال شروان نزدیک سنه به پیشکش حوالا اندر بکرم که حوال شتیگ جدا بجی سرچیا حوالا فرستانه دبیم الحمود
بقد خاكو كوشي شارعان غريبي تاهيان لكم يا رايان بقد بردو قلاي دارايان غريبي تاهيان لكم يا رايان كهات موار بميخكو يوموني ولايات بوخوش مكايا كهات موار بميخكو يوموني ولايات بوخوش مكايا وقت عزيار وخياران بابي تايار سرخوش مكايا بقد خاكو كوشي شاران غريبي تايان لكم ياران بقد بردو قلاي دارايان غريبي تايان لكم ياران السبيدا زويو يواراني يا دراني لا يا قرانا ويا السبيدا زويو يواراني يا دراني لا يا قرانا ويا بليوي ويا خوينو الشكر تلا سري يا سدانا ويا بليوي ويا خوينو الشكر يا تلا سري يا سدانا ويا بقد خاكو كوشي شارعان غريبي تايان لكم ياران بقد بردو قلاي داران غريبي تايان لكم ياران بخوشي متعنا رنجا دستو خورده دستو خورده زیلان جوارگه آزاد زیلان عقید سیورگ جبو فاروق حوالی خو محمد فاروق اراس لگرتیگه این ترکیه ایدی مینه نوی گرتیگه این نگوتیه و نامه شاندیه می به هفره گهداری بکن جبو حوالی محمد فاروق اراس ایل گرتیگه که ترکیه دمینه مرحبا حوال فاروق ام هیوی دارن روشاوه باش به ام پر روشاوه مراقتکن اگر تو پرسا روشامه بکی روشامه جی باشه و سلاوی همو حوالین گلمن جبوه هیا از نال ایالتا شی دلیل ساگروسم بقاسی کو هنجی دشوپینن ام نهادنا شرکی دجواردنه و ام دسرکتنی ده باسرارن جخوا جبو مجیا هری گرینگ او کو ام نسر آخا خواه شاردکن ایکو هری زیده ام مراق دکن هون حوالین زندانانه جبر کو دجمن 24 ساعتان لسر و ظلمه دمشینه لی ام وجی دزانن هون جبو چگرتینه ما فلسفه ریبرا پو گرتیه و مدد بستانین ویده خواندیه وکی شید کمال پیرجی دبیجه یا ام جیانی بقاسی کو ام دو غراوی ده بمرن حزدکن جبر ویجی ام دزانن ام چما دجین ایکو نها داگر کریه دکن بلا اوج خو بپرسن چما دجین اف کسین وها کو نزانن جبو چه دجین تنی دزانن داگر بکن و کردان تونه بکن جخوا ویجی نکارن بکن دوی شریده چش دستیوان وطی حتی داویه دکن و تا انجامی جی ناگرن و ناگرن جی خواستن به تکنیک انجامی بگرن لیبلی نکارن خواستن به چکین کمیاسال و گازان بگهجین آرمان جاخواه لی دیسا نکاری بون هزار ریبرتی حرتم بمریا دما کو ام د فکرن کو امی بگلی خوی برخوادی را تید کوشن ام مورال دگرن حوالتیا کو ام جی سروکاتی و شهیدان فیر بونه پر هیزد دیمه جبروی دجمن چدکی بلا بکه سرکتن یامه حوالی علی شیر دبی کو دمک دریج بو مجبوطه نامه رینه کر
لبلي تو حرتم دبيرا من دبو من هر دو خواست جتر آگاهی بشینم و جتر آگاهی بگرم لی او پر پیک نهاد جبوه جی از رخنداینا خود دم پیوسته کو ام جهو آگاه دار بونا لی اسیوی دکم کو تیواتی بدیه ده نه تو جی تحمین دکی کو از گلک مسن بومه جبوه جی وک بره نفکره کو از هین بچوکم آنگو زیلانا بریمه مروف لوان چیایان پر زوم زند به خورد به مروف لهمبر هر دجواری خوب هیز دکه بلی حوالی علی شیر ام به هفر مسن بون و ما هر دو جی ویری جو خوره هل بجارد ما گلو جو ویری خوشکتر چهیه اگر مروف شاگرتک به بلا او جی ریبراپو به تو دما کن نو سروکاتی ناس کر تا دخواست وی تمنی ده دو خود گوهرتنی پیک بینه جلو را از پر پی باندور بوم سکنا تا پر هیزد دامن هینشی هوال دکوین گریوین برچی بونه براستی مروف چه بیجه جبوه برخودانه کیمه ام بریزداری و سلاو دکن ام هول ددن کو ام لایقی و بن و تمام بکن ایریشین دجمن جهر هیلی و چقا چه ببه بلا ببه امی اوقاسی برسوین خورد و مسن بدن حوالی علی شیر براستی بویناوی نویساندن زیده ترخوشه از هیوی دکم کو روژک اسوسا جدنگ بانگ بکم اگر حوالی ایرافی لباته به اسلاوین خواه جیره دشینم بگشتی حوالین لبامه سلاو و حسکرینین خواه دشینن از هیوی دکم کو روشا دای باش به سلاوین خوین گرم جبو تواهی مالباتی دشینم جبو دای که حوالی فرید فاطمه ینگه پر سلاوین خو دشینم از نهاد تیم داویا نامی آخواه جبو همو حوالین لگلتا سرکتنی دخواسم هکا نامی آمن گشتا دزو برسوی بدی ازی گلکی کیف خوش ببم بهیویا هاتنا روژین خوش بری برتیا آزاد را لروژاوای زابی امهف ببینن از سترانا احمد کایا کاچاک چو قربان دیاری تدکم جبریا نها و تا اف ستران جبو من خوست بو اجینها دیاری تدکم سلاو و ریزین شورشگری زیلان حگید سیورک 26 تیر ماه 2023 وارگین آزاد بله گوداری هیجا درزی ده جه دلال ارارات جبو عبدالرحیم چتین قیا لگرتگاه ازمیر شاکران ادمینه و نامه شاندیه هر وها جبو ویجی استرانک دیاری دکه استران محمود برازی یا بناوه فلاکتم دست پیک امل و نامه گهداری بکن جبو عبدالرحیم چتینکایا یه لگرتگاه ازمیر شاکران ادمینه مرحبا هوال از نها به پینوس و به لینوس که لهم تمه لیم خوابن اف پینوس و لینوس دبه کنه کار به هر تشت پیناسه و پاروه بکه رهوالی من اف دمک دریجه مجته آگاهی نگرتیه براستشی من روشاته گلکی مراخت کرد بریاوی بدمک دریج مجته را نامه یکشانده بو بخاصی که از دزانم در رادیوی دیجی هات خواندن لین زانم گهیش دستیته آنا جبر کو من پشتی وی من تا آگاهی جته نگرد لی جبریا دمکی من تا دنوچه آنده دید من بریاردا کو از دیسا نامه بنفسینم ریهوال از دزانم زختا دجمن لسر و گلکه جبر کو اوچی دزانن هون چه کاسی به ریبرا پوفه گری داینه جخوا جبو برخودان آوه تگوتن نینه لیز ویجی بیجم هون چه کاس ایش و زحمتیان دکشینن سده ماوی جبر که هون به اشکنجه این دجمن را روبرونه جخوا هون جبر در ریا آزادی دنه هون اف ایش و زحمتیان دکشینن جخوا ما اف ایشانا دزانی بون جبر ویجی نپرس کرے که امرو وین وسانه که جخوا سیده تر به پیش روژ امرووایی دفکرن ریوال اگر تو مرقامده که روشامن گلکی باشه
از نهال ایالت شهید دلیل زاگروسه ما لور شرکی دجوار هیه ماقای جشرکرنا لسر آخا خواه تشتکی پیروستر هیه گلو باور بکه و گرماهی دیوی دجمن خوینخوار پریشانتر بکه ایدی برگین وانجی جوان را گرانته ام چه کاسی خواه ناست دکن چی آمده پاریزه ام جیوان ده پاریزن هر تم ام چالاکین خواه دکن ام چه کاسی لدجمن بدن کیمه جبر کو تولدانا کو ام بستینن مزنه ام چه کاسی خورت لدجمن بدن ام او قاسی نزیکی ریبرتیه ببن جخواه ام دین دارن جبر کو مهیجی تجید آلسر ریبرتی نشکاندیه وکی شاگرد اینوی او دین دوستی مدیه رهوال دلال از نها تم داویا نامه خواه لی از هیویدارم که اف نامه بگیجه دستیته تو جیجمره برسی وکی بشینی از گلکی کیف خوش ببم براستی جی دستی مجته نابه لی وکی ریبر آپو جی بیجه هز کرن ده همان کلیه ده همان جی ده ماین نینه هرچی کاسی ام لجین جدا بنجی ام همان اشک دجینه جبروی جی ام چی کاسی جهف دور بنجی افتشت جبو من گرینگه یا گرینگه و ام دریا راستنه هول اگر تو برسوا و نامه ام بدی از اوی دمهین برفرهتر جتره بنفسینم سلاوان لهمو هوالین که لبام من جبوته و همو هوالین زندان رهیه اگر که آگاهی تجمالبات هبه سلاوین من جوان رجی بیجه جوان را بیجه از گلکی که خوشم که دمالبات که و ساده مزم بومه به هویا روژین خوش و آزاد به ریبرتی را امهو لزاپی ببینن از سترانا محمود برازی یا فلاکتم دیاری ودکم سلاف او رزین شورشگری میران چراف آنگو دلال آرارات جوارگه نازاد 27/07/2023 بله گودارین هیجا امجبو گهدارین ما زیلان عگید سیورگ و هر وها دلال آرارات امتخوازن ویتی بینیه ببیجین نامه این که شاندن ده برنامه امدهات و شاندن لی امی هول بدن بگینین لی مخابن زندانان ده نها نامه نادن وان وکه تجریده که پر گران لسر گرتیان هیه جالی تکلین در و لی امل ریو ریبازه بنرن امل چرنگی کاربن و نامایم بگینن نه امتخوازن و آگاهی جیتنی بواره پر و بکن نها جی هری داوی ده هرکینا برنامه مده ناو هفته ده درباره گرتی و گرتیگه هنده نوچهن گرتیان چهیه ما به طور نوچهن برهف کریه امه بهوره لی گهداری بکن گرتیین سیاسی لگرتیگه باکوره کردستان و ترکیه جبو آزادی فیزیکی عربان عبدالله هجلان و چاره سرکرنا پرسکریکا کرد 27 مجدار دست بگرفا برچیبونه یا دور وگر کربون چالاکیا گرتیین سیاسی دروژا 95 ده دوام دکه گرتیین سیاسی دستشان کربون کو هکه حتی 15 ثبات تجرید نی را کرن او چالاکیا خود درباسی خوناغه نو بکن لسرناوی گرتیین سیاسی دنیز کایا 12 ثبات داخلیانی یک دابو و گوتو بکو جبو راکردنا تجدیدات لسر ریبرتی آمه مد 27 مجدار 2023 ده دست بگره و برچیگونه کربو و مراغانده بکو و ده 15 ثبات ده درباسی خوناغه کردن بکن لجبو باندوری لپینگا و لدر به هاتی دست بکرن و خبات این البجارتنی نکه مبریار دا کو پشتی البجارتنی دربازی خوناغه کردن بکن همچالاکی آخویا گره و برچیگونه به دور وگری حتی پشتی البجارتنی دریج دکن پشتی چالاکی شش استباط یال دادگاه چالاyan استانبولی لیدیجی پولیس هم پیکات 96 کس هاتون بنچاف کرن و جوانا 54 کس و دناوان ده پارێزەرên Büroya Hukûka ya Gel jî hebûn hatbûn girtin. Büroya Hukûka ya Gel di daxuyaniya xwe ya li ser platforma medyaya dijital de ragand ku 25 müvekkilên wan ên li girtîgeha Silivriye, sürgûnê girtîgehên Sincan, Gebze, Kocaeli, Manavgat, Kayseri û İzmirê hatine kirin. Girtiyên Nexweş Hakan Abî di sala 2017 de li Edirneyê hat girtin û bi îdaya endamê rêxistinê ye 6 sal û 3 meh bi îdaya bitpêkirina sînor jî
7 سال و 5 ماه جزا لی هاتیه برین. Hakan abi yek digirtiga tipa te hejmar yek a Yozgat'e de tiragertin, pencare berdanavi te asten kirin. Halid abi bertek nişana ne berdana kure xwe da u got kure min 10 salın girtiye. U didema girtinê de sürgünê girtîgehên Rîze wan Yozgat û Edirneyê hatiye kirin. Tevî cezayê xwe temam kiriye jî bawayekî kêfî naye berdan. Halid abi bi domdarî ev bankir. Kî berpirsyarê vê mijarê be divê demildest çareseriyekê bibîne. Sucek hebe ji xwe cezayê xwe kişandine. Tecavuzkar nihali dervene. Lê tevî ku kurê min cezayê xwe temam kiriye jî bi mehane naye berdan. Em daxwaz dikin ku rayedar dawî li vê pêkanînê nekanûnî bînin. İnisiyatîfa ji bo girtiyên nexweş, azadî û komisyona girtîgehan a Şaxa İhada Stenbolê xwest ku girtiyên nexweş Emîn Aladağ û Kemal Gomî bên berdan. Komisyona girtîgehan a Komeleya Mafê Mirovan İhadê Şaxa Stenbolê û İnisiyatîfa ji bo girtiyên nexweş azadî li Stenbol û Enqerê daxuyanê dan. Komisyona girtîgehan Şaxa İhada Stenbolê her hefte çalakiya rûniştina fê li dar dixe. Çalakî di hefteya 622 de li pêşiya avaya Komeleyê ya li Beyoğlu'ya hat lidarxistin. Di çalakiya vê hefteyê de beşdaran balkişandin ser rewşa girtiyê nexweş ê 55 salî Kemal Gomî. Kemal Gomî 32 salin girtiye û nexweşê rezîdul şîzofreniyê ye. Rêvebera İhadê Mukaddes Şamiloğlu daxuyanî xwend û got ku bi avakirina girtîgehên tîpê S û Y'yê re tecrid êdî sîstematîk bûye. Mukaddes Şamiloğlu tekildarê rewşa tendurustê ya Kemal Gomî de ev agahî parve kirin. Li Kemal Gomî re nexweşiya rezîdul şîzofrenî peyda bûye. İdrak nake ku ciyê lê dibîne girtîgehe û nikare pêdiviyên xwe bicîbîne. Ev rewş bi rapora saziya tiba adlî jî hatiye teyîd kirin. Ji 1993 ve girtiye. Ji ber cezayê müebbeta giran salên dûr dirêj lê hatiye birîn û di hûjreya yek kesî lê têragirtin. Nexweşiya wî li girtîgehê pêş ket. Gelek caran li servîsa psîkiyatriyê ya nexweşxaneya Kocaeliyê û nexweşxaneya Ruh û Rehikan a Bakırköy'ê hat razandin. Saziya tiba adlî di sala 2010 de teşhîsa rezîdul şîzofreniyê danî û got nexweşiyeke mayînde ye û dikare jêla serokomar ve bê efû kirin. Di daxuyaniyê de herî dawî ev bankat kirin. Ji bo parastina jiyana Kemal Gomî û hemû girtiyên nexweş divê bi berpirsyarî te bigerin. Endamên înisiyatîfa ji bo girtiyên nexweş azadî jî di hefteya 494 de li pêşiya avaya İhadê Şaxa Enqerê daxuyanî dan. Endama Lejneya Rêveberiya Navendiya İhadê Nuray Çevirmen daxuyanî xwend û got ku gelek girtiyên nexweş hene nikarin bi tena serê xwe sexbêra xwe bikin. Nuray Çevirmen bi domdarî rewşa tendurustî ya girtiyên nexweş Emîn Aladağ ku li girtîgeha hejmariyek a Xerpêtê têragirtin ve got. Dazanîn ku Emîn Aladağ di 1993 de hatiye binçavkirin û ji ber îşkencê rehkên destê wî yê rastê û lingê wî yê çepê qetiyan e. Daxuyanî wiha didome. Emîn Aladağ di sala 1998 de hate berdan. Lê piştî cezayê wî yê müebbetê hat erêkirin, di sala 2000 de dîsa hat girtin û birin girtîgeha wanê. Ameliyatên wî dereng hatin kirin û demeke dirêj bi dermanên êşbirê tedawî dit. Serlêdanên ji bo dewmandina tedawiyê li derve jî hatin red kirin û rewşa wî girantir bû. Nuray Çevirmen pişt re jî nexweşên Emîn Aladağ yek bi yek vegot û dazanin ku bi alîkariya hevalên xwe dijî. Xwest ku di zûtirên demê de were berdan. Gudarên hîjem hatin dawê bernameya xwe heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş. Ne tarîkiya zindanan û ne derabeyên hesimiyên girtîgehan dikarin qêyîna azadiyê ya girtiyên azadiyê berbend bikin. Dengê berxwedanê dengê azadiyê ye.